Jangan dong bang, berbahaya bang. Rambutnya botak. Nih kata ini, kotak-kotak kata kiri. Rambutnya botak menarik hati. Ini kagak tahu ini kagak paham dah. I first would like to say welcome to the cultural village of Betawi. This is the special place especially for us in here, and later on we can see all the cultural things of Betawi. We can do some batiks, and also we have the museum in here. Lanjut Bang Ade. Baik, hadir berbahagia, tiada kata, tiada ungkapan begitu agung lagi kita panjatkan puja dan puji serta syukur kata Allah SWT. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua kumpul di sini dalam rangka kita niatin silaturahim. Yang jelas ini para penari semua non ayang. Kalau kata orang Betawi ini kebaya sutra jahitan mesin habis dipakai taruh di peti. Budaya kita lesarin, kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Baik, hadir yang berbahagia, kita berharap semoga Betawi, budaya Betawi eksis di kampungnya sendiri. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya kita harap juga generasi muda bisa melanjutkan